Актаныш муниципаль район советінің 3-ші шақырылыш 46-ші отырышын башларға деген депутаттардың тауыш берулерін сұрайым. Депутаттар, шүрігіз, қаршылар, бейтараплар, yok, bir tavuştan Актаныш муниципаль район советінің 3-ші шақырылыш 46-ші отырышын ашық деп иғлан етем. Sekretariat sayılarga kirek. Kimlerden yeni takdimler var? Tarihtir, ETS Ağıl Jürlerinden Rayon Sovyeti Deputatı Nasirova Elvira Ülün kızın sayılarga takdim etem. Rahmet, Elvira. Buna şikayetinin sorarıydım. Hürmetli deputatlar, Актаныш Rayon Sovyeti'nin 46-cı oturuşu gün tertibi meselelerini formalaştırıp hem rastlığa koşarız. Gün tertibine tüvendirilen meselelerini Öktünü takdim ettim. Birinci, Актаныш Municipal Rayon Sovetinin 2014 yılının 7. fevralında kabul edilen 36. numaralı Актаныш Municipal Rayon Soveti reglamenti turunda kararına özgürlükler kiritiş turunda. İkincisi, Актаныш Municipal Rayonda epidemiologiya xavf hem yana koronavirus yağışlı avruunun taralığın bulunma şaraları turunda. Üçüncü, yana koronavirus yağışlı avru taralığa beyli xərinin aşarı şartlarında Актаныш Municipal Rayonu iktisadının tuturaklı uçuşun təmin boyunca şaralar planının əməlgə aşırı turunda 4-cü Tatarstan Respublikası Актаныш Municipal Rayonu territoriyasında şəhər tezleşi qırılmasının arxitektura dışqı görünüşün geliştir turunda karar veru tərtibi haqqında nizaməni rastlav. 5-ci Актаныш Municipal Rayonu territoriyasında stasionar olmayan savda obyektlərin ornaşdırı tərtibi turunda 6-cı Актаныш Municipal Rayonu 2019 yılı büdcet ödəlişi turunda Tertibi proyekti boyunca kimden indi takdimler var? Var takdim negizde kabul ettirge degen. Kim bugünkü oturuşun kun tertibini negizde kabul etebizdi. Şol deputatların okutar tavaş verilen sorar edim. Dünyanın köpçülük illerinde yaman koronavirus infeksiyası taralığına belirli çekleu şaraları işliyor. Yaman koronavirus yağışı taralığını buldurma maksatından massa kulem şaraları uyuşturuğa çekleuler koyuldu. Şuna belli rəvişdə sizin ixtibara Актаныш Rayon Soveti reglamentine özgərişlər kiritiş turunda karar proyektini təqdim etem. Sovet reglamentinin 9-1 punkt bilen tuğulandırılan 9-1 punkt indi yukarı hazırlık rejimi, adetdən tış hal rejimi, çekleu şaraları, karantin, adetdən tış yaki harbi hal şurunda Rayon Sovetinin iş özünçəlikləri deyip atılacaq. Әлеге бөлек негізінде Татарстан Республикасы территориясында яки Актаныш район территориясында югары әзірлік режимі, гадәттән тыш хәл режимі, чиклеу шаралары, карантин, гадәттән тыш хәрби хәл кертелгән шунда Совет рәисе карары буенча Совет эшчәнлегенең аерым тәртибе билгеләнергә мөмкин. Район Советы комитетлары һәм комиссиялары утырышларының аерым тәртибе гамәлдә булган мәгълүмати телекоммуникацион элемтә челтәрләреннән файдаланып видеоконференция элемтә рәвешендә үткәрелергә мөмкин. Утырышны үткәрү турында мәгълүмат район советы утырышының дистанцион формада район советы депутатларына җибәрелә һәм район советының рәсми сайтына алмаштырыла. Карарлар район советы утырышында дистанцион формада кабул ителә. Ачык тавыш бирү юлы белән электрон системасын кулланмыйча. Район советы утырышына чакырылган затлар район советы утырышында дистанцион формада катнаша алалар. Хөрмәтле аңлаучы депутатлар, район советы эшчәнлеген санитар-эпидемиологик хәл яхшырганчага хәзер биредә кайча таныштырып киткән регламент нигезендә башкаруыбызны сорарым. Чыгышым тәмам. 27 апрельдә 632 шарапка җитте. Уртача үсеш темпы 22% тәшкил итә. 100 мең кешегә исәпләгәндә 16-ны тәшкил итә. Һәм лидер регионнар арасында безнең Татарстан Республикасы 59-нчы, Идел буе округына кергән регионнар буенча 11-нче урынны били. Әйтергә кирәк, март аенда коронавирус инфекциясының барлык теркәлгән очраклары да читтән кертелү очрагы булса, апрель аеның 1-нче көннәреннән башлап инде хәл үткәрде. Хәзер читтән кергән очрак 26% тәшкил итә.
25 aprelga terkelgen avrularning 60% yakın tirelik arasında bulgan kontakt neticesinde 32% üstü soğuşularının viruslu infeksiyası diagnozu 19% pneumonia avruğu bilen 49% klinik görünüşler bulmağı bilen bir üzünçelikle. Avrularning 1% avru formada 33% o'rtacha 17% jengilcha ham 49% avru belgilari bo'lmagan formada o'tdi. Otlar davomida simptomsiz avruchilar soni 10% ortdi. Ham 157 avru statsionarda davolanadi. Otlar davomida pnevmoniya bilan avruchilarning 93'inde COVID o'ng'ay natija berdi. Pnevmoniya avru koronavirus infeksiyasining massa ko'lam taraluvinin kursdan tur signali bo'lib turadi endi. Shunga ko'ra, har bir pnevmoniya ishrog'i bilan og'rigan kishi bizning rayondan Yoshali shahrindagi yig'ishli avrular xastaxonasiga jibariladi ham koronavirusga laborator tekshiruv o'tkaziladi. Respublikada Qozon shahrindagi laborator tekshiruv, Qozon shahrindagi gigiyena ham epidemiologiya o'zagi 8 meditsina учрежденияsi laboratoriyasida o'tkaziladi. 12 apreldan CityLab, 16 apreldan Biomet laboratoriyalarında tekshiruv o'tkazila boshladi. Shaxsiy laboratoriyada avru belgilari bo'lmagan salomat kishilar tabib bilan kengashlashgandan so'ng analizlar topshira oladi. 25 aprelga bizning respublikada 20 munitsipal biramlikda koronavirus infeksiyasi 491 patsiyentlar tiritilgan bo'lsa, 27 aprelga u 632 ishraq 25 rayonda tiritildi. Respublika bo'yicha eng ko'p avru tiritilgan rayonlarni Loyish, Pitresh, Chutrali, Tilashi, Biyikdov, Tatish rayonlari belgi. Koronavirus infeksiyasi uyushma предприятияда avul xo'jaligida ishlovchilar arasida tirkaluv ishrog'i, ularda epidemiyaga qarshi saqlanish choralarining tiyishincha o'talib bitmagi, ishchilar arasida salomatligini tan temperaturasini 4 soat sayin tekshirib turuning, avru belgilari bo'lgan kishining o'z vaqtida izolyatsiyalanmagi, xizmatkorlarga o'z vaqtida tiyishincha instruktajlarni o'talmagi natijasida bo'lishi ehtimol. Shunga ko'ra, hurmatli yetakchilar, ish o'rinlaringizda epidemiyaga qarshi choralarni ta'min etibgina tugil, ularning o'talishida kontrolga olsangiz edi. Avru havo tamshi aylanib yurakdan taqib yo'li oshayiga ham cheklovlar o'tilmasa, infeksiya taraluvini kontrolda tutuv mumkin bo'lmayacak. Barcha izolyatsiyalarni avru taralış yollarını üzerge mümkün. Rayon boyunca chet regionlardan qaytgan bizning 130 kishi tabiblar kuzatuvida bo'ldi. Bugungi kunda bizning chet tibaklardan qaytuvchi 70 kishi o'z cheklovlarga qo'yilib tabiblar kuzatuvida turadi. Ular arasida Qo'sha Boshqirdiston Respublikasining Krasnokam, Oktyabr rayonlaridan, Ufa shahridan, Neftekam, Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan, Surgut, Xanты-Mansiyskiy okrugidan, Sibirdan kişiler kuzatuvda turarlar. Bizning territorial bo'lim tarafından 23 fevral apreldan chet regiondan koronavirus bilan bo'yicha epidemiologik hol nachar bo'lgan territoriyadan qaytgan 23 kishiga 14 kunga o'z cheklovga постановление topshirildi. Tabiblar kuzatuvini o'tib turarlar. MVD bilan birlikda Rospotrebnadzor ham shu vaqtda boshqarma komiteti yetakchilari tomonidan da ularning cheklovlarini o'tavini ta'min etuvni kontrolda tutarga kerak. Bizning rayon bo'yicha o'z cheklovni buzuv ishroqlari elga oshiqlanmadi. Rospotrebnadzor tarafından avul xo'jaligi, tuzilish uyushmalari, savdo, jamoat to'plami предприятияларына, avtotransport texnik qarov uyushmalarına 35 предписание verildi. Savdo nuqtalarında, avul xo'jaligida, tuzilish uyushmalarında koronavirus infeksiyasining taraluu yo'llarini cheklovga qo'yilgan talablarning o'talishi tekshirila boshladi. 17 savdo предприятияsi ish avul xo'jaligida, olg'a xo'jaligining ambar oldida ishlovchilarning Şişme xo'jaligida, oshxonada, ambar oldida ishlovchilarning agrofirma Şişme xo'jaligida, to'planish o'rinida, Tatastadorning oqtanish bo'lakchasida ish vaqtida epidemiya qarshi choralarni o'talishi qaraldi. Qaror vaqtida antiseptiklar, maskalar bilan ta'min etilganlari, lekin ularni ishchilarning tiyishincha qo'llanmalari, shaxsiy gigiyena qoidalarini o'tash uchun shartlar yetarli bo'lishi, ammo ish o'rinida tan temperaturalarini maxsus jurnalda olib borilmagi, instruktajlar o'tkazilmagi oshkor Kibitlarga sotib oluvchilar maxsus bitliklarsiz kiruvi kuzatiladi. Hukumatimiz chiqargan qarorlarni o'tamisha, epidemiyaga qarshi sog'liqlanish choralarini o'talishini ta'min etmisha,
uyuштырылган вакытта һәм предприятие гражданнарның үз чикләүләрен бозып урамда йөрүләре авыру йоктыру ихтималын тагын да арттыра һәм ул кеше авыру таратучы булырга бик мөмкин дигән сүз. Шуңа күрә бу таләпләрне гражданнар да шәхси эшмәкәр юридик зат үз мәшгульлек белән шөгыльләнүче төгәл үтәсен иде. Коронавирус инфекциясының таралуына юл куймау өчен иң төп чара эпидемиологик хәле тотрыклы булмаган илләрдән һәм төбәкләрдән кайтучыларның килүчеләрне үз вакытында өйләрендә генә булуын тәэмин итү, коронавирус инфекциясе белән шиклек булган кешеләр авыру белән контакттагы кешеләрне үз вакытында изоляциялау һәм дәвалау тора. Шуңа күрә авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә җитештерү сферасында, азык-төлек кибетләрендә, җәмәгать транспортында социаль дистанцияны саклау, кибетчеләрнең, автобус йөртүчеләрнең, кондукторларның, шулай гражданнарның да саклагыч битлекләрдән булуы тәэмин итү зарур. Шул ук вакытта без чикләү чараларын җәмәгать урыннарында, кибетләрдә, даруханәләрдә 2 сәгать саен дезинфекция үткәрелеп, кешеләрнең кеше күп булган урыннарында битлекләр киеп, кеше үзен генә түгел, тирә-яктагыларның да сәламәтлеген саклауны тәэмин итүне үтәргә тиеш дип саныйбыз. По пятницам направляется информация в Управление Федеральной антимонопольной службы Республики Татарстан. Анализ показал, что в розничных торговых объектах рост цен обусловлен ростом закупочных цен у поставщиков. Надо отметить, что в магазинах федеральных сетей «Пятерочка» и «Магнит» регулярно реализуются товары по акции, а также цены, на некоторую продукцию по сравнению с ценами аналогичных товаров местных предпринимателей ниже, находятся под контролем. В 20 отдаленных сельских поселениях, где отсутствует стационарная реализация товаров, обеспечивается выездной торговлей. Для доставки лекарственных средств одиноким и одиноко проживающим пожилым и инвалидам района организована волонтерская служба. Всего дистанционно поставлен на учет 11 безработных. To'xtanish munitsipal rayoni territoriyasida shahar tuzilishi qurilmasining arxitektura tashqi ko'rinishini kelishtiruv negizlamalarini rastlov turadi. O'z rayon boshqarma komiteti yetakchisi G'abdulxoyev Ilshod Ilfatovna veriladi. Municipal rayonning territoriyasida obyektning arxitektura shahar tuzilishi yuzini kelishtiruv tartibi turida qaror proyektini taqdim etamiz. Shaxsiy qurilmalar tuzilgan tilovchilar bek ko'p. Bugungi kunda bizning qo'limizda bir nechta mümkünlikler aytiriya kerak. Qarorda yo'q. Nechta qo'lga tegishli rayon o'zlarining umumiy arxitekturasi saqlanadi. Ishi o'ramga ta'sir etadi, yashovchilarga ta'sir etadi. Boshqa qiyofati bilan da boshqa qo'rqinchsizlik so'rovlarini bildirib bo'yicha Makram bunday bizga adat kerak. O'quvchilardan bu hazırlandı. Makram bilan tarafqa taqdim etildi. Установить около стоянки перед гостиницей на стоянке рынка, так сказать. Согласно новому закону, если торговое место изымается из схемы размещения торговых объектов, например, по желанию жителей, то предприниматель может однократно получить компенсационное место. 2020 yılının 1 aprelinde rayonun birleştirilген böcetinden 93 milyon 186 bin so'm o'zbekiston jinovatorlar kirimlar saqlandı. Şol esepten municipal rayon böcetine 76 milyon 227 bin, avul yerlikleri böcetlerine 16 milyon 959 bin so'm. Municipal rayon böcetinde o'zbekiston jinovatorlar kirimlerinin ötelişi 24% teşkil etti. Araştırganda umumiy kirim 543 bin so'mga kemidi. Iskari dinamika avul yerlikleri böcetlari ötelişinin 1 milyon 120 bin so'mga kemiyine beyli. Birleştirilgen böcetinin çalım kirimleri 79 milyon 167 bin so'mliklarga qarata 78 milyon 518 bin so'm teşkil etti. İndikatorlarda eseplengen bu ko'rsatkich 649 bin so'mga, ya'ni 0,18% yetishmedi. Hem de şu 1 aprelden alıp bizge indi onun şeyinde sözlesi festivali hem 9 may şaraları için bitirdi. Централизованное согласование булган президент tarafından Созвездиянın ikinci etabı, тоже республика уровында үтәсе ikinci etabı fakat to'xtatıldı. 9 may şaraları için küçülde kaldı.
президентның согласованиясы һәм инде созвездие чараларының икенче этабының 1 июньнән башлап мөрәҗәгать итәргә индивидуаль тәртиптә мөрәҗәгать итәргә булачак диделәр. Сабантуй буенча 1 майдан пока бүгенге көндә конкретно эшләмә решение булмады, но алдагы әйткәндә 1 майдан башларда була дигәннәр. Инде безнең үзебезнең бюджет үтәлешенә килгәндә инде безнең бүгенге көндә 1 чиратта дип санала торган гына чыгымнар башкарга, ул инде хезмәт хаклары, аңа исәпләнә торган салымнар, коммуналь хезмәт, балалар туклануы